on high no ebobo no kudrin na adesaye no osum no kodan na adechie no on high ni free feneba rich say ewiase e na okwa if you say ewiase eden nti na say ewiase e na okwa edi kame ho nfa say dwumadi embra wo KUMAWOOD TV from Monday to Friday a free 7 to 8 p.m. Medawas Bide sida ema obibia o hwe me wo KUMAWOOD TV Pachakobelo eye obagan ama Abuja yitwa waba Abuja mfancha eye KUMAWOOD TV na wo hwe no media no kofi esubontin ubetima from executive ipebre no so abo ewo eye KUMAWOOD TV so Jumedi eduruso ne eye ewiase na wakwa anede bro se de oda woni mu no eye de hinta wosusum sam de hinta wo ye asetena mu no ene de bro na hye no se menum no odi nti emra beso no obebam na wososo de wadwenkyere efa de ede na ba no ne nsam kaye no woso aba na wosudi onim fa ho ne efutuo ne nsam bia mentime mbusa no onua woso obusa onua de me de bia meka ne se ewiase no se bi enye ba akofo de yawo enti na ese adwen yisa nimdie yisa enti nyina ne nkabom se eye priority nkabom se eye wopo yentu yon kakra se de esu bi etene na esu bi tene na esu bi tene ne kabom ne ma ne yepono saa na ye nipa da sane yeti ewias ma osenka se bi ye dodo ye ho ne nka ebe yepo na enye fapem ama ye osoro hene na de bia mebusa se de bia ne pese hu obo ade no som na ye diso na ye hu nani monyam no ene eyo sumachi ne behu eye ahini no ana kwambe so ene behu ahini no je ntina ma frɛ eye me am papa ma de nyina nana kofi ya meche so o meka me ho de hinta osunsum ne honam semfa sa nim die we no onfa mra me ho na menu mienu ye nsusu emfa bi mo eye kotodwem me se bre no nana kofi ya meche e wa ase a ye ne be hwetwe nkomo akra ma akwa ba yeah bro ibi aboko de Akwa na uko bibini unyina na obodwi nyina efita na ubode so tututututututu Richard say papa di fita no eti ya ye ho ya eti bisu me sa so ba o de adofo no nya ati no so se no waye o se eti sawo baby a na sewo China for kunfu ayifo ibi ayi bonu Abakotra Center, Jai. A friend, Black Chinese, Ghana Black Chinese. And there is it. What a deviation. In some Caribbean or the Bonumi, or say we are no. As it's an elboy. The Bio Moano Baba or how be so be a facotombi. Sanity, so there was some country of sanity. Yes, so be how umpire ourselves now, we shall cook now umpire. And the Bia comes and nipa, the Bia nipa ever for say. And so pretty forces one ton yard so unya drew from you. Yes, I read the and they said, Bibi said, officer of Mochua, bank or bank no go say. Now could now Uncle Sam was there. I didn't know do now. Who pay and was an Afghan of Pebble Sam. Home view. And a base menace is Subai. Subai. The Bible also me at us and Cassandra in the car. And you can say, here will crew. It is only a Mochina or said the old or saw money. So, and then yes, I did. I said, no, now we are always sure I'm aware the power, and as I cost more. Kakana always asked 2 months amount, so and the one day will be a minute. There's a Bible now, okay. A year, Sebi, a year home sem, and as I trust him, I said, be a dinner green out to say, you so never boy as a stream. David, Bible near some. Why do you know your home? Home or the Cassatinipa. So you partner soon now or Cassan or Chess actress and with actress and no home now. Actually, no, anybody said, and come or say, we be about the story in our only we are Sudini, who could Genesis chapter 49, verse 8, 10 to 8 now, 8 to 10. So we are Sudini was it. You that Puma every nantem, it was a severe Sudini in the Babanona. We are saying I be Tino. Into one of society panels, one of my only new room, the little home. We are singing now, only we are singing at Tino. Sir, yes.
because on na doma na sem o de buy no wiase nyina tie no yes Yeshua ebi say Jesus ebi say Yesu wo asore wiase nyina age ato Yesu no so wo asore yes won konkron nyinsan no wa konkron anyinsan no yes de nipa bia kwa so fa so nyinsan no nyinsan no so te yes enso sa no mo nyina no wiase nyina age ato a o mu di akiri enti wonu ni sa wiase so de ni na Yeshua no kra ba wo say wiase man kwa wiase de ni wo ma no ba obefa me de ni bia kan de ho nso oni tumi won so te se ko nyina ya de ba ko e de ka so bi ni oni tumi won so beda se eye nana kofi nyame che na wote ne nka no se wiase no na okwa sebi oton ho a yebeto oton ne papa enu so nipa de se ne beton a papa na me de me ka de bia no wiase on ene de wuye ne no ene no wode che. What you do today is your future. What you did in the past is the reflection of the future. Sana me fanto hwe enipa da se ne bi ni nipa ehia on na wo ye ne papa bi a nyoma bi obe ye tie nipa no onim so o ye sa nipa na o ye ne papa no the boni bi obe disa nipa papa no onim se bi wo wiewie no badan we fi se eni na ketua wo nanim nti de ade bia wo yi bia wo nipa da se ne hu bia no hwe ni ye ade bia wo ye bia wo nipa da se even poko ba wo de ne ba asase so se wo no na wo treat mo treatina kan wo se wa mo treat wo ho efi se ya wa se wo ho obi ahwa ma ne ba anumwi ene wonam police station wo ka so wo ye obi wa na wo ye wo ho akwa ye fa wo mpem na ye ma ejumadi so ene enipa da seni edene owo hwehwede se be hu oba de nti be hu enipa da seni utia so dem pa ebisu nam na nanom sumu ebisu nam Hinduism ise se enipa da seni ewo hwehwede saa de niti ewo because try say yenso awo mu nyina na de wugidi wo no fire na de fasum no na ono no ere ebe hyirawo saa na ewi aso se hwehwe no ana se nyame som eye religion ene ye faso ana se century ye na mi eye som be na ye faso ayi ku obade no medas yo me da tiefo nyina se ne afo nyina se de di kan mesre nse me nka bida nse last me boss National House of Chiefs ye be se omon sorry amamwo no they are the custodians of the land we say the bia government ne be no cabinet decision bia no omo de bre omo scrutiny na ansana ko parliament akoye law be bo amamwo na koso nti ano omo nhyɛ so ye bo ne dawdo 6 March na ye sha say ye kasa asem say National House of Chiefs no so sorry na omo ma nkrofo na omo bu ye mama no de ya chief executive keke president we chief executive bibia nya ne dia nti mo a bibia mo dia no so o ya dia dia o se mo ye de mo hwe mo ni so sa de we ye nsi e beboa we ye nsi e emboye nti se mo ja mo ba no so mo anya dia amamo ne nkoye ye bia sa atima mo fo no ye no ba kire nti mo try say o mo be de o be pinche na ba no se court kura mo ko e beta mo chi demonstration bia be ne be ya beta mo chi na o mo ye I said, any decision taken by the cabinet must come to the National House of Chiefs for a scrutiny before it goes to Parliament for a law to be passed as a law. Into a monstrous, into a chassis near what the devil said the Bia, Umbu said, Omu to my Omuya Himfua, or Henny, or Manadia, this or Henny no Kambi. I want you to come in a Kobaduna or Henny, and Nama, I want you in Ava. Kofukamudia or Timano. Nyankopon bia amfa no nyankopon kra amfa no na wo de obeye no e no ba o ma nyankopon heso no de asutwen emra o ma no de obeye no nyankopon heso e de ohyenhira ebra o ma no salete ndi sa so kra pa ya si yeso me se ohene ni mu a wo be so sa wo mu de kwakoye bibia no baba antina wo kra adrofo na o mu kwa ba bia o mu ye bia empress ahemfo no e na ajiso na ta wo ni ase ko UK England ohene wo ba Rome Emperor, so I'm France, Sado, Obia, or Mambia, Bacosubia, or him in the Kremu. Probably is I have from the Kutasun. See, by Africa, Adani. I couldn't pay so, I'm as a soon could deal with the president was so busy as the Damaya. No one to what they are. Then I, because we're not president, we need
Nyankopɔn no nim president onim wo hene no no wa pam Nyankopɔn no ni ahemfo no wa pam the Bible mo nsɛm nyina ɛyɛ ahemfo ne deɛ no yɛ ɔman ɛyɛ amamuo ɛne ne mmra constitution no de ama wo ɛnyɛ som sɛ de ɛka yɛ sɛ de bia de adwena so sɛ ɔsɛ ɔkɔkɔ som Nyankopɔn deɛ ne deɛ ɔfa Abraham sɛ ne man ɛna ɔde ne mmra maa no constitution na saa constitution so na ewiase nyinaa afa bi ukɔ branches bia ebi wɔ nti som no yɛ ɛdeɛ bɛyɛ a yɛ ka ne nyinaa ɛyɛ wɔ man a ɛyɛ Nyankopɔn na de mmra no ama wɔ mo Nyankopɔn na ebu ne man ɛna nipa ɛte so ɛna ɔde yɛ dɛ wa administer ɛne nhwɛ de wɔ ha sɛ nyame sɔre a ɔsɛ mayɛ diifo kɔka kyerɛ me man sɛ ɛyɛ ɔhene na ebu ɔman a na diifo a ɔbɛ mu a ɔno bɛyɛ ntotoyɛ na nifa pɛm ne sɛn odiifo ɛne ntotoyɛ bi a ɔyɛ odiifo deɛ ne sɛ deɛ ɔhene ne bɛyɛ a ɛnkɔ yɛ na Nyankopɔn aka kyerɛ odiifo sɛ kɔka kyerɛ me hene sɛ saa ne teɛ odiifo ne biribiara a ɔyɛ ne deɛ ne sɛ metumi aka sɛ ɔsɔfo kora po otumi kora sɛ odiifo ɔsɔfo saa sɔsɔfo no deɛ ɔno ne ɔhene na edi animanim yɛ biribiara na odiifo no deɛ ɔmo te nkyɛn ɔpɛ kora na gye sɛ bi a homeda nko a na ɔbɛba kronkron bi a hɔ ɔpɛ kora ɔma amanfoɔ yɛkɔ no ɔbɛba bisa ɔmo na mɛkyerɛ no ɛna biribi ba na sɛ adeɛ bɛ die kɔ yɛ a na Nyankopɔn de message na ma no sɛ ɔmfa nkɔ abɔnten no nkeka ɛnkyerɛ wɔn sɛ ɔhene ne tie a ɛbɛboa no sɛ ɔhene ntie a ɛyɛ asotwe na ɛba ɔman no so ɛne ɔhaw na ɛba ɔman no so nti Nyankopɔn fa individual biara nso fa ɔhaw mmra ɔman biara ɛyɛ ɔhemfo no nti sɛ ɔman no yɛ ɔhene no yɛ bɔne deɛ a ɔman no nyinaa yɛ bɔne saa ne teɛ wow ɔhene yɛ bɔne ɔman no nyinaa yɛ bɔne ɛne nhwɛ deɛ diifo sɔfo reverend bishop ɔmo dwumadie bɛn na ɔmo wɔ ma ahemfofoɔ no sɛdeɛ ɔman no bɛtumi atu mpɔn ɔsɔfoɔ deɛ na medeɛ menim na reverend ne bishop ne medeɛ mehu ne baabia saa ɛka sɛ reverend na sɛ wode Nyankopɔn asɛm ɛyɛ adwuma reverend the word of God na ɛnyɛ degree bi a na sɛ title bi obi de to no ho so saa na medeɛ menim sɛ sɔfoɔ ne adiifoɔ ɛne ɛwɔ na sɛsi a me no kasa from AD 490 years a Bible no hyɛ to ɔda deɛ hyɛ ho nkɔm no sɛsi a me no kasa from AD 70 up to this time it's getting to 2000 years no Nyankopɔn de sɔfo bi antum ɔne odiifo bi antum sɛ ɔbu na sɔre dan no sɛ Nyankopɔn abu na sɔre na sɔre dan no wɔtwerɛ budi a asɔre dan baabi mu na akɔda odiifo bɛn na ɔsɔfo bɛn na ɛkɔgyina baabi ne sɛ wɔkɔ so Peter ɔso na mesi Zion na si na yɛ fallacy nse twere yi mu asem anso na okan yo saa saa asem no kan no kan no Peter de na okan na e kom se ne ya hye ɛna wɔsi ye bɛwo saa nkrofo no 400 years na nkom se difo bi amai nti ahemfo ne asɔfo no leti ɔman no no yɛ de ɔmo pɛ so ko Amos chapter 2 compare Amos chapter 2 yanko Amos chapter 2 Amos chapter 2 verse 6 to 8 you know can be this on or say Amos chapter 2 verse 6 to 8 was say dear your day why akani Israel born a toso miensa any dear toso ena inti mere ntwe ensan na so wontwe na defo ensan okay if they say what otini need na jidite otini why no ne kasa atini ni fo bia on kanya ko panse mo de ko Nazareth fo no mo kasa Nazareth fo mo to mi pesen okay Rastafarians no mo na ya atini ni fo Rastafari no mo na ya atini ni fo ne amotefo na Nyankopɔn fa wo saa nkrofo no na wo ka wo ho asem all right nti yaso na wo ka ho bi ni to mi pesen ko bi so wuye o ye konfo at akra o de you ka say mo na what the ohia mpaboabo na won ho pre won se obehunu obrefo tiri so ntuo ahiafo ateso de onde ade dia sisire ne sisi wo so na opia ahobrasefo tom chen na obi ene ne papa ekọ oba ba ko so de adigu medin kronkron ho fi anka se odigu wa ho se wono Nyankopɔn na odigu ne ho fi because one can't just say no papa ngo pro baba ko
verse 8 was in an toma here for ADSC wa kronkron bia wa so fi ho eno na wada so e wo ono afọ buchi ano na ensa ode abo nkrofo binom ka ama ode aba no 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 munya me fi ya me ko be no mansa no na sa ode sa wasi wutimi no nsa enya bone so be no nsa oh okay ka se nsa na ya mo hia ni bia kwa ya bone bi na ya bone kuru na ya se onko fa nsa mana fa me pata nyankopon ko e pata nsa ni mo jani akoko sa nyan abrechire ni sa anyo ni nyina no ye pata no ene nsa so ntinsa na mo dia ba ena asofo ni mpanifo ni na farasifo no enu no mo nya me fie amu de ko kra mo jani nyankopon de odom de ko ba erifo no mo kwa ko mo tiri baby asabi odi ni nyoma bi boye no eye den na sa nyoma we nyina ye tentam say de ko masa honhom no odi ye den yesu woni di one de enso betontom no odi ye den de oti o ka che Solomon wa Solomon chapter or the Chronicle, first Chronicle chapter 6 Bresuno Bresusem second Chronicle rather was in Abraham sana no na ohini Suleiman onye Solomon broni na be Solomon oye Suleiman sa nkrofo no omotu di sa arafo Suleimana sa aka se o yo de wa ka se munukun na kusumu ena obeti onye su mesi tenabia a ekono amawo na maye baby a obeti na da afi ohini tani nani se orishra Israel bejano enina no ebra no a Israel bejano enina jinejina won naso na okase Israel ka jodi wai Israel na kopon so na so wan fan sabi angu baby ya sa fa so sa de o ye no thousands of them the men and she in san and san ya kopon wajin san bidase wajin san bebre no wa metimi dia ma mate yen hwa de wa asi obo se akonfo ene wo na o me rasta no na eye adifo a sabi o se nka ye kwaje ye hita sem from wo omo na o se kwaje hita sem from wo omo de omo kan sem patre omo de asem na eko so wo omo na omo nya tete yesa otimbe yesofo otimbe edifo ya akonfo ye nya akonfo we no no musumu na meka ho asem lese tiwo ese nyame so mekuta mienu ye Christopher ho ene wo musulmi fo ho ene wo ye na nam so mienu musu wo the same thing ho musulmi fo no wo bibi from almajiri so mo tra so fie nko a no musu bible nko a no musu ye eka wo ne bo bible ma hia skafoni abi ade no obeko no obi atini fie na de bia wo de bible no ne adesua nko a na wo kire ne ma no so adesua bible no Quran no mus adesua wo mo ne san krofo no tinyame so ne den tinyame so ti we aye wo man nyame so me wo man aye wo man ohene na se kokoto no na se kokoto no ye de die ma no de die ma ohene na wo de ma wo ba de na wo kwatu ohene so de a wo ba de asotwe be ba wo so ama into ohene and oba de ehwe no because onu na first no na say odi ehene wo Israel man no so and na jiro mo say da bi Samuel ma me no bi ade bi o ko yenti onu so mo mpe se sa de Onyankopon bi di hine o so na emu no omo ohene wo mu ati se man na mo cho mo hye ma be countries there 5 no nyina obi a wo hene omo ko akon onu di animu enti wonye na sa ma o Samuel so kan Onyankopon ti ase ena okoko yi sawo Samuel se onko or se so se onko na onko di hina mano ampani ampa o sa chere se onko baby a okọ no obakwa akoto se sankrofo adifo bi ti wa mo se nkom enti aye nkom akonfo na wadarmo ya hwade sofo on su ko kan ho bi no on su hye nkom na akom no difo no su nya sa difo honhom no bi e ma on su start se on su kakata ho fro te se de mo hye nkom na bedase wo se enya yakonfo na ye rasta meba wadarma yakonfo na ye rasta yakonfo ehunu eka ekiro se weni na eyo pegere pe enchewe nefa eye
abronyuma ene nkate kokoye na D4 no so asori dem o so Kristo ni so hunu se me ka chiro weni na ede eyo obekum de konfo ne kai ne de sofo ne kai pepepepe but also de also de Kristo ene oil ananto oil ede eyo firi ama o eti wudi ene me ba wudi ene Bible mu D4 no ka no Sejemi who sa D4 na wo ka no omo no hwan Bible mu D4 sisi anu ka say from 1870 Yashua who ye 39 years pepe de jura so de ku ye so fujuma D4 nyina atutwa e be sine obi na wo D4 e sofo aso lo bebe twa wo she ya mitimo na wotre nyame de so oba bia enti ne onyame ahodo bebe so so o no ma wa be ya be ka say Nti asori bebrebe twa Ghana hu ahye nyina no meba o me bisas asori bebrebe twa Ghana nyina ahye no enye nyame adwuma no moye enye nyame adwuma no moye dabi mini jina Bible no so na me kasa o okay oba de se wa share commandant ye share 410 years 410 years mo se be wo Yashua no ta mo won kwa sunu o Babylon kwa sunu no e no ko ko to de mu abon pa ye se won ti ase o mo de o ma ban kwa sunu e na obofo Gabriel be yi ni ho adi kire no wo kire kire wo nyina se de na adapend your son de ato okro no o man so se e na to ntwa na boni mra biye nti mo san ko Israel 70 years after no or the 70 years and the two home say be for conquest Jeremiah na share san ko Jeremiah chapter 25 say o man apono nti sa de oba mo conquest mo ko suye nyansa na o mo ba boni atuntwa boni emra biire ne prato tuntwa so no mo pata man fom so no mo san fa so fom sa ta no 70 years na so fom ni Israel sa so 70 years na di fo ni ho so na mcho nti o san mo ba no mo sa say mo no be so oba wo Yashua and I say Yashua never bought the woman said the Nimuno so the Wanimuno and Crofon starting is what ya. And Yashua about the room and Chiro Yashua and Juma Dio Betty, I don't know. On about the road, say I saw down here beside Gubium. Daniel chapter 9, verse 26. Was see this year no about Chronos. Conclubian Chrono, no man, on Bessel. The flock on a back because of the base is and then I see Yashua watch day. They see 80-70. In December, or D4 condemned, and up to now, was it 2,300 years more the two? See, they see a solid down for floor. In Tisa solid down now, we see ya, and Sunday Yashua, eventually solid down. When Yashua coach now, Okaka said, on the Suya for Kacho said, Sa solid down were born couples. Near come once and Daniel chapter 9, verse 26. And to say now the Abraham, almost in the trust way, as soon as they see how so we are different, you know, can suffer in Christianity. And never bad way. So mum se mum kan nyina so asore dem Bible so obde ka kire yo. Bible is Israel for dia. Christianity is Roman for dia. Me ba. Bible okoto ni se 50 cedis. Enye no bia na sofu ya on so na so dem so yisu bia kekan. Enti je mi no se Bible nya no a. Ka cho se du ba bia bon sa se no monta leta na. Enti na me cho se o se Yashua wu asore. O tukoso. Israel no. Sa jidie no ni ho Nyankopon no so no eni ho sa. O se won konfran yin se obi eni ho sa. So na mcho. So ko gwa obi anu akoba bi eni ho sa asase o se o mu ne nkrofo a akọ asase so nyina wiase nyina obo ma pete no. Jerusalem Israel ena odo mu ko. Medase me won semfo miense bi bisawo na eni kan no me ncha se free wani mu ye twerɛ ma meti ase se krobia nsom no obo ade dim ewo ono nyame a wayi ne wo kru ni so eno ade ba akon se America ni nyame ni mu dim na be hu obo ade ni asom na afa ade na ye bibifo ye sori ye de ni akire Israel Ghana nyame ye som na afa no ye mpede kira kwan eno no edintia ende bibia asofo nyina Antoine wa sei be nim se Antoine kwa obo obi akosa no anu nsu a esa yare enso bi be se wakosa Israel nsuo e de be sa obi owo a sei e yare
na me so betima santro nso so ko Israel kwasa obi su obeyi mo sanso na obi su wa say bobo ye de bobo dua bobo na oda beni eso togo kwan so mo enso obi tibi gira say esa obi yare enti Israel so menyini say ekuru uhwe Joseph as Jacob ono to ni din say o madanu Israel enti Israel ne fa premede sen o ye ewiase a yempega na nyame a be sum no am ye hu ye nyame ban Israel see all omo de Bible man say ya ho wa ti owiase ba bia sa na Nyankopon ne ahemfo no kwa apam se so wo pono dia obo bo wa ti afri wiase ba bia mo mako afra asase ne so aho de ba fa asase no ni wuro mo be fa asase no so na mcho o se ahili etoso na sa le te ho ono abeba keto ba ehu no ono ne ba fa kuro no no atokonko bia ne so na tenefo but I say mo so na mcho ya ope adesini yi wo a omo to no kula to fo ma omo ye de omo pe no omo na esi mu ye o se si a no kase ye college 600 years na ye te sakoe no ene no mo dia investment omo kuma ne omo na di bibre na wo dia bra bo se keto bi 0.1 no dia bra bo se no obi a so wan tua ma sa de beje wo sa si no omo ma ko no de kai no abam any say Bible complete abam ti wo ka se sa ni pa no omo na e be sa wiase enam so wiase be sei obeto no kura chefo ama kontompa be yo hene kontompa be hene ko se wo fa se ameka eni afama ni je anso awrade Nyankopon sa na tie dia wo de musuo na ebro nti se sia Israel for no o mo fra asase so from 1870 up to now is akuforo nyame se akuforo so bobu man bia David wo da ahemfu na me no mo kasa ahemfu mum ahemfu na me no mo kasa na me dina ho se sia wo he a o tie se sia ya hini Israel ejaba de wo ho breastplate da enye Ghana nyame de ma no David enye Ghana nyame de ma no ko fo no chi no so mo ya me se ko fo no chi kom ba de bufu ya pa mo ma be asase we sesu asase we Genesis chapter 23 chapter 27 asase we Genesis chapter 27 verse 23 to 27 wa ka ho asam so de be ma Jacob ma I am forest bet na o throughout the whole world Jacob ma kwa na to so ko India blast no go omo ye Israel for no mo so infama Jacob ma Jacob ma mu wa odo say ma wo ma hoti wi ase nyina asase na o de ma o se ka o no mo transfer mo ma o mo ni so 1998 no start 1948 no start so mo di asase no mo ka so mo di asase no na Roman for little ho ye sa kwot na asase so biem go so many edene ye be ba na me busa say o se be be nufuso ne e was like a milk no na minim me so nufuso power say enti ye be sa be boy afete de akufo ado ne sa de gade ade sa boy afete ade sa boy afete de akoi ba me koto ade kakra mra na me kwa na de chi honu spiritual herbal center also wo ya Sankar 47 also me kan cho say eye eduro bi ato say spiritual marriage ana say be god wo fie ana say be uno bi e plus ase ho wa kasa wasase eye odia na so bi e fa kwan bi achinchim nsaage unedofo oba ana to eye nsawiem ana winom ana den ene ne wa haw wase me kan cho say enipa dasani de wontimi nsa emfre nipa won eye akwadwero ene obi ewuwo bomode ase obewu no ewo 0244 014029 0244-014029 or say or no dear the old catcher and say or the habai and an anum to me say there me papa coffee Yamiche Ekano or so do any body and then your body to me or bono we are no I home I a friend buffono and anum to me say your body or drum yeno and didn't juma abaka sauti or some bombardia so do bachelor a year Sankar 47 we see a year 47 wanna organize and wanna bombardia so befriend 0246 014029 0246 014029 odi ni juma waye asankari 47 or one odin juma mamon fa mo hwi ni emre kumase yebo kumase de na ekọ he na ekọ eye twin powers
o say hey Kofi Asubonte ka kire omo Friday twami fofie da no pai wo ho enye say o say me de manoka o so wan kasa wo de oni ko hu ntafo tumi no o say ono o te abamakunya so o yo hene o te abamakunya so akura adinti ntafo mo ba mo de makunya na ba aso mo yo mo yanfo ayinfo so say be mu no o mu ni man so mo wo man wo asasi so mo ote o say eno ne ya hom sem ne che say entafo kuto tumi anu o hye o so Kofi me ba na me de haban bi ba yo me to eya akunya na se a abama akunya na se a de hinta wasetenem de na o yare e de yare be na wo so o say me ka kire nipa de se na me de haban be ka na kire wa de me na firi ho ti bo mo de aso be twin powers e wo ye 0248699898 0248699898 also on the way about Bronu Chrome we see a go filling station freno say twin power maba we are sending krame yare hame also yare be say osa sebi ekro edian spiritual marriage and our kwento bi da wonim na untimi mfa ana se unhire bi na obi je from same court na bi obi nya court case go face bonten whatever ma court ma kwa ese ma brem se masa bomodi aso bo twin powers na onzo so aboa enti friend 0248 699898 0248 699898 also Bronu Chrome or say ahaban kasa wote na menka nchom se mo amye ntafo no mo free or say or hwemo kwa ntafo no mo munya abam no or say o de ofre na enyoma no obe kirekire no oba no aya amane na mo free or say menka no free no de chewo no na se wum oye ma wia no ofre no wada na se onye okapre because ono oye ata enti oya mata enye haw enti obeya amane na ma na mum oya amane ma wi aka say na seda de untimi mfendi na so menka ncho so samara bi wo ye friend AK47 samara no AK47 o se otoye nto ana obi se woni munyam ana woni munyam kwa de akwa se ko se dia ye fa na hwe ukuru so no o se o ka cho se freno no more sasamena ni bi o ka cho se onye sasamena ni bi na wisua inshallah sasa boni bi edi wechi bia bad news bia no e bi free so na na che mato nkra no o number 0246 014029 na na che mato nkra no me da se 02486998 twins powers nam de ko edusa se Kofi edusa nyame am kas madan senior wona sabi yarwa dokoro mo wasam yare no enom se omudi adanse ahye edusa animu sa mo kas madan senior no ena me yetu edusa madan senior edusa se menka nche se wonam bia no ana yare bia sim ana se sabi bema obema yemre oba candidates sebi ono be machia sebi na be mafru nchen na sebi bi na atochema oba sebi wo sa yare wa no osebo mode a se ubehu no na wasa sa yare na firi wo ma wate oso wo ye macro go filling station wo butu de juma otu Kofi ka kire wona sebi yare ha wo no se memi adusa de waste pain pass ana se me fertility de adusa yemfa nsi na fichiri o se se nyankopon adom no da ko mama me ya ba be kana hinta se bia kiro hwe ewiase no obi ense bi nkotete ahaban keke na mama kana se bi kwa fa so a nyame dom na ahaban pa nyame wo hira no o se ahaban kasa wote o su Kofi me enipa da sani hawunti na me ba wiase efise wonu na ma ho kire mu ni se bi nyame manimde no honhom bia nyankopon edi ni free eko pre esai no bra we di ba no na twa se o so obo enipa da sani o se menka ncho se grace pa usisi oya ana se bema orutuma na ase efrato oba se bi oni be mada na nso na asa ne asaba o se sa nyoma ni nyina no odufa na fichira obe boa wate friend 055 0500 110 115 0500 110 115 ana se 0557 009 825 0557 009 Namdo ko just so abnase say to me wo ampa
ewiase pa mamunutua ye na mensa obaase timbe yi nkonya bi na meka se ya trekese na nye trekese o woni motia duosonso aya abrase baase yosuko fi meka kyerɛ ne motia ya to ne di boafo ne dom mede ne beba ye ofia ase o parliament ase o water no so na be yi nkonya bi a kyerɛ na ika se asa akro asa da ya asa ni so no yi watch no yi eye biscuit no yi ntofe o se o bis bi o eye slay queen for no enye bone kwan so slay queen for no enye bone kwan so no de bae o se mo pe sebi o bema mo be ware bema sebi obu oba kwase ya so hu mo ma no beji bis ni bia mu gumase ya bema no nko ne enko kina ana wo bema bi wo do pa firo kum ne nye bone kwan so unya bisa bis ni bia bema no nko ne kina eno se jeno kwa no sayare wo se o ka choro se ono nyo no sayare nyo no se bi otimi ni pedi nkita wo o ba e 1-on-1 wo ne emoetia no ebe hia kasa wo ka wo ha choro wa wo ha piera wo de ba e se emoetia wo ho na mo wo ma de edipa da sania wo na wo mu hia wo ha bia no on betima boa wo so wo ye ban bosamra nso bi wo mo se bi nkoye wo asetena mu no mo de eba na efrato modi tarea na efrato modi tarea na ahfom no o so mo mra mbedi eye entia so nyame wo ho na muatie nyame na bo mo se ewo ye asetena mu dia o ka kire mo se oba ewo na so ye ewo ejuso abanase a sima pe emotie ne bedi dwumadi na mawo enti frɛ no 0249 650 703 0249 650 703 aha ena nana nana mensa seven kanchero say momra na onso onhwe na onyu yare wadi nyina emfiri ho esunsum sem court gold o se bra na obejo so no aboa wate kofi wa ha kofi nyame che kofi fiada yese Christ nyame obaade yese nyame bi wa chedade udi papa emoduro kofi hu nyame edu na achede kofi nyame che wa ase ase bi ne twetwe nkomo ana oche wade enti kofi nyame che de kofi kwache enti achade enti na ma oba asa no mo bi wo mechiche mu na se se me yedifu me ne se ka me ohene kasa me kasa kire ohene bo ma so odene o ma so odene enti ma me jaaye no enti bi se me fa difo nsem wase na me ka kire ahwefo on sem kaye no na o kasa asode enti na nyankopon po ne man eti pa na ne man ye ya odon ko hye nkwaso ne man na ya so de enne up to now wo bo mahwete a yentimi men a yedi abenene wasase so no bebre no ye yes ebi ne de yenko ebi enes edwamamo ba so na eduani a muti ebi se pregonam se chiwade menni chief meet menni nti muti a zona mchero udi fi aka sasa na wotisu on sasa na mana yefino ebe kansa asenso nti sasa na be dia ene mo na me mo wa pam biase nyina eni pa wo no mo ya pam biase nyina sa ni patuntum wi ene bruni bi ankasa da ene tuntum da ne ama kwakwa da bi yesu bani haw nyina ese kwakwa da bi hwade kwakwa da bi ene obeba enzema enche beni nso aboro na otu no akọ krofrom na otu wo fa enua ba miensa bi no adaso ho atre ne mu ye no to atome na otu hwe ono papa na nam since de obaade nam ye se ye ni ne doba no ye free ox ye free Jerusalem ye free Bethlehem ye free Jerusalem enti obaade enti ye hu na asase ye koso na asase a wode ma wo no ene saa da because na Noah ashenkom na wo kasa asase na sinufu so na ewoto na Noah ashenkom na woni man mi ansa so na wo kasa ba ko a ne ono eko hu na dagem no so na cho ko hu na dagem so ba mu wo kasa bi hu na dagem a se wa ko fu ne pa apsim no hey
nti sanity e kofro no pa nti nimpa na kofro na e boni nti o ka ne pa sa ne pa na baka o no sa amre no o to me nti wa no me sa brante no to me na baka ono ni Ghana no oh Ghana na ya kana Ghana ya kana se ma ne ti Ghana ono no to me no nti bi Ghana kotena ya no ho na sim e ba ono ni film na sim any Abraham no ka so kotena na sa no no ba kotena so no de sa Abraham na se for na ayo kwa save for no wine for no save no ni Abraham se for Abraham say go kremoni o lesa an kremofo na daski wose Abraham say no say bi odi ntibo o man yo daski kremofo no o na typical black adane ye kan bibini pa lai ono na se for ni Ethiopia Kenya sa area Sudan Egypt Saudi na typical black and Israel Syria Palestine na typical black and that's no to say no so e dey be Abraham se for and a fair color and e yafet no go ye but science like a see no pa no hema they no have black typical black ni nyina because ono na sa so le bo ka Garden of Eden too ono na sa so see the Tower of Babel ti say no nyam nyina no Bible bi ba watane ni nyina it is one ko ya papa ko se na yeti papa ko se no ni Africa history o se ni nyina see wo Iraq because o mo ko dan no from enso ni nyina see wo Ethiopia and Yemen Adam ko tna e Congo one ne gere kotna e Congo ono wo ye bana betina West Africa e fra desert of Set na ne via the set of Egypt no Egypt ne ka Adam by friend Set okay ndi na sasini na ono na sasini West Africa sa ba ko se no nyina o madane no e no mo de Bible de o mo Bible no mo ko fa na e no kure no mo butu no mo de abreye ai so na mchero no mo chira sa no mani nyina na sa ba area na animonyam wo no mo pese o fa ho nyina na nkrofo nyina akoye kokko foku di me second question enti sa nyame no mo sha se na edi sa nkita odi we nyina no na sofu ni ho na defu ni ho na okasa kire mo direct afi e ba na afi de binya defu a ene wo ka te se defu kra na oyomani bi ni ho Abraham na ya kana sam no kana Ibrahim no ono na fence ono papa na mo ti Ethiopia bro ya fere so Shina na mo kana na capital city of Yemen sisi ya no kase ya sana Arab kasa na ya sana Shina bro ni na ya Shina want Shina so na shona mama na Shina mana ka bro ni na sana mo nti hona na papa na mama na atie nti hono na uko hu se Nyankopon bi wo ene wo sisa na tie dia onko sum Nimrod Nyankopon ko papa abosu na nua abosu dum asisi ni dem ni juru ni nyina aguye papa bu fu na odine ko ma ohene no ena ohene no se de sa de tie dia o se we de ibua mikrofon kumfo ena papa na kasa ko yi ne ba a no de Haran a wono ye Abraham no apanyini a wono ne ba na Abraham ware no Sara ena wono ka de ko ka no ko odom tu jem but Abraham de wangu na we de no mu Nyankopon tu wi nti samra no ena Nimrod ya se be Abraham de na sefo ni na atibia o se o pam o chi okun because samra no ada no jurugu wi no na wa unite the whole world obi akasa different o person o sa unite o mu nyina bi no o sa be di so samra no nyina no ma ye free Bible yi mu ama fa amre ye but ko Quran the book of Joshua no o no ni nyina wo sa de adi da ye nhwe so ko fa se Quran ne papa so no na ka no kure na kire so ye se ye no ena Abraham edidimu anu dwane ye kotena ne krom ye fro kazim on ye wo no eno ka se sa de wonya ne mfiri honko Canaan asase so Mesopotamia on kotena ho na Canaan asase na ye Ghana asase no eno de be ma no ti Ghana asase no mo asa Ghana fo ya na Yakopon pa mo fra asase so betena Mali on sa ba to Ghana Empire eno mo na asa betena ye from Ghana fo ya Ode for no ni di fia wo ye Asan Joel chapter 1 verse 17 was Asan so na da pan nti Asan no ya Asante ejumadi ye beto aso firi ho 0244840108 and I say 0205500215 osu betima ba ejumadi mi se de eja e ka no se
enne ewiase na yete wo no yeni eya asori bia wo ho yeni difo bia nyame kasanchiro bia nyame one ahemfofo na wo apam akra na ahemfo na no mo apam dia ene ahemfo mo we hwan na no mo pan otufo ana hwan papa ebo dia enye boni o ese mo udi we wadarma ebo dia na ka asem wadarma you chapter 3 verse 4 see Israel for betina and na bebre woni ohene woni abonpon woni afodie woni abosundum woni osofotade abosundum wo yes some of us as azunya saade no woni bi na ye che momo modi asem ke kama woni ewu de beye na na de che ye ka cho se be hia abosomfo wo na de che bia o ka so wo de o sum bosom na wo nsum bibia Bible ni kire se mo na so mo boa ama o man si fapem ti mo anhwa ma okuro na ye yi a ye ba bomo abosundum ane asofotade osofo ni ho ane tafiri no honini na biara wasi na afa Israel fo no besa ba hwehwe wo mu nyankopon jode wa he no ane wo mu hene David a ye friend Daud aya kan din Arab din so ka Daud David ono ne Daud ono ne hene ono besa wo ba ko hwehwe wo mu hene David ane wo mu nyankopon na wo di ahompa ahompo ba ko hwehwe wo mu nyankopon na a edi akire no into ahene ne abana afire dane afira asase so afiri so dadaada ene wote ha Aaron ayina dan ko ne dia dan se wo ye Israel ne dan krom 12 tribes of Israel sembo ne gusu e o menhia de bo no asose wo de jimu so bi aba Israel for so so bi ba Israel for so a ti aso so ahontra so sense ne go this na we nyina no so wasanta ba ko so se emra se bi ntim jakariba efe yasi ya ena obukojiye eno ko dwabe hene ko na kodi dwabe ni wo mami ma o ade e we buku ri ache 1962 was say jode bi say number 36 was say casting marriages daughters of Asaphat who wedded the son of their uncle by their father. Numbers chapter 36 verse 2. Was it the supreme being of Asante is identical with the God of the Christians, the Yahweh of the old tribal worship. Mame fa first caller. Okay. John 3:13. John 3:13. Akwa manekwe Ojo brabiem o se akanfo Okay. Obey you are not. Oh, see, Israel following Arab. Yes. I can follow you. Hello? Hello? Yes, sir. Hello? Peter? Yeah. Said you walk on. I can find the for.
Ish. Maintenance 0205-500-215 0205-500-215. Also bet my bedroom so me pay your friend Nana Kofi Nyameche. Ninsem okay mudru say ewiase no e ka be before pa any Arabs isrimfo no womo any nyankropon and a wapam omo ni the Israelites sebi ya okay jiraye mentero kasa ka obra wadarma ka obra na emfa obi foforo na emfa nsha na kasa no de mente akra stay na wonte wa sese warrior king of gold your friend was Ganata Salankule Soninke woman warrior king of gold onya santifoi na ka ho se dem ebi na wo ba asa no ebi na wo se dem wo jafo wo na ya de ba ko anya santini nko na gonja ni nko na ya de ba ko o fi mame ba ko ana o fi papa ba ene mame ba ko na ya kanfo salam chono sanko fo nyina no osifo no nyina every one area na mo de abetna ha because of course na ya share Genesis chapter 27 no and ama mo betna forest vet na wo susu nyina the forest vet ko Ethiopia the same thing Suleiman na ya kasa friend Solomon o no ko tna na de ko tna he Hello. Maintenenka. Me pacho munyini friso na obi from Wadaruma. Maintenenka. Wadaruma makasa. Hello. Akren paso. In 1998, you delivered 12,000 in free Ethiopia. Echo a better Israeli falasha for to free Oko. 2007 Ghana, Tokusa Shadow, TV3, or interview Ghana in Israel. I was never seen a point in Israel for the Siana Israel or Sisiana Nokase. 2007. Issues. Ghana and American was and the American a cry who Congo from the South Africa, the Lembas, Congo Bantus. Zimbabwe, you're from Abayudaya. Uganda, you're from Rasupe. Mali, you're from Lam. Who call Nigeria, Ephraim, the Igbos, all of them, they are Sagrophone. Who pay the Levites, because the Levite in crime, Amuna, Igwe, Dawome, Yoruba, they are the Levites. I saw their body for one way. Yeah, they won't never for the sea. I saw that Papa Nubisa Israel for a baby and Modern Israel for the so much 2,300 years. I love so much. One idea. Why did you go Casampano? We must see every. That's what I did in Casampano. Ezekiel chapter 43. I can say, I am Kupona, Saniaba, but in whom Nimunyam brass assassin, or Basu assassin, when you concept on it an assassin. Ghana. Everybody will be cleared. Ghana. We are the boy in your own country. Let's say we are so they're boarding for Qua. Says, I got 37 acres. I want to come for Revelation chapter 11 was the assassin. If I said, you won't to a mamma for and I come for you than a season. Salam Channel. And I said, also, when you saw Sibi, I can't see what. Daniel chapter 8, a car said 2,300 years. Let's have to just follow that lesson. I saw that I asked a car said, and what about you? 70. You see, I see. Yes, we are saying, man, you know, Mutiko Mutu. We are the move to form. And the Christopher Doman said, boom, pa. Oh, Nana. I saw for need you. Hey, never have to suffer. No, I saw you. Never have to suffer. No, 46. My man can catch them when I'm being in also. Hey, man, also, that's what you said. As someone out of the Yogan and Honey. I'm going to tell him, that's woman teach us a and one Dimika, acquired the open to one sell what you know, fan chow. Sanity. Ezekiel chapter 46 was said. Verse 1 was said.
they are ready to for your day why can or say feel ready honor and kun kase no animu no akire prayer from one two nensia or dey adwuma no no nyina na so say edu homeda na omie homeda foforo ne boso foforo omie obere pon no ohene timi ka to say so me ahemfo no dia wo timi ka say wo ye so wo ti ofie wo say wo ohene dia wo so boso wati wunnim dia wo ye into was what the ban yet and from abontin kase na dra brada na so imagine apunwa no afi wasofo omo ohia fodie e ma hwan ohene no ene asunjua fodie e ma ohene no no omo no wase e wo pono na no e so ohene no kwa na edi ma no na ye aso ma no me ba won tu ko se animre no nsia so they do me dala so fufuro biara asasu so ni ama na mfuro omma asasu so fufuro ni na e ko omu ase ko konkron bia Onyankopon anim asanfo no anim aso da na o masini sesia e be so forever enti enipa be ewiase yen ko bedu 1 billion over 1 billion o dey in fact say 1.5 billion and e need pedasa ne we wiase enti nyina betima akosa so da we mu dabi asasi we for the bia ensei enti be dey akutuma kotonto mo bade na akasifo ni munyamfo nyina do mani munyam ewura kuro num asa da tan ha bedin hina bedin asasi so sa na tie no wose o di afsha fa de na fashe na se o hina o be kuro man dia onu de want me am representing no ne ho was Israel o hina na fashe na me digidie sa asasi no man su ntoma ho Ezekiel chapter ayuko or say Zechariah chapter 14 eni umani kin kan travel so e kin kan travel ya botre e be ba me asante kro ka chem se o mu yesirimfo nkwa no e kro ko hye magba me no wo asem bisa na me bisa Daud no be di hene no so e ohene se de wo kan no Daud no o be firi ebusha be mu oyeko ebusha mu ana se Daud no aye Asan ya kasa Asan fo na sa kan fo yi no ye Yudafo mo hona am pese me nyawo no Yudafo yi ebi oyokofo asenafo asonafo akofo what I say ento be free ebusia be mu ebusia nton be mu be free ba nton we ya boydi aya de be pick ya dio sa enye nton e de free no ma ne ba ayo santon ya yedi na hande sa Africa mred mama be o chire say and my idea na me do Numbers chapter 36 na me do na me dey chire okay no my idea and no church mu a church say o sene aye breastplate so na chiro o ba say go this and so one maso no transfer ba so be sentiment my that's record progressive stages of the manifestation of Yahweh to the Hebrews burning bush Sinai and the covenant that established the nation as God choosing people. These are the people. These are sentimites. It is when I'm making canon as often as out here said, yeah, who will say, I didn't make us breastplate and the two for our Etibo, let's account for the HUCSA, a year at the Chiconcra, and I say, oh, accounts. The whole accounts go to 4 to the pony 4 Cratching for Chiripon, and I'm for so these people move together. They don't move together. Or so funny, or healing so I'm or so funny, or healing or they move together. And then I'm by her. And I'm for no Ethiopia. So we are because Ethiopia. Obia ntimia de omanya won dey independent no emra na be na won o masi adan ya omoso mo from adifo a omoso bi ne omoso mo ma enipa yaresa ye mra no mo ye adifo no afuto be ba mo enti afuto be na wo de ma mo wo dey say makata just na me di yi am say was say as of that day no 2,300 years. Yashua and the chap Yankupon Pama Israel for no. Yashua the last one. And I found to chairman. So chairman. And one of my mobile who said, one more island. Dear Costello, who said Yankupon Asem. Zechariah chapter 11. To Madame Tiano. And Madame Tiano said, hey, say I am from Swan. Who said Yankupon Asem. Into a say,
Mojidi dia mo fa me bo ma me fa ka tu ma na say ampa dia on fa de na dia sa fa to nti ampa dia pa wa ka so on to akura yo so ampa dia pa okutugu ho nti sambre no na Nyankopɔn be twapam nti sambre no pam Israel fo nyina 39 to 40 years pepe or the 1 week to Rodania chapter 9 verse 27 or say that penny no obema ye dey na for the body nyina agyae nti opam microphone nyina omukuya ko si 280 to 300 into 380 326 and some of them say one conquer for na wie and we see first sapocha e Jerusalem and of first set of Israel and at now verse 326 no mo say but I say enne entadia de say ewiase no yedi difo eni osofo eni obia o ye wiase ya to ya asarem ya asarem say enenam na emre na aso awi o se ekoye nchi ene ekofa tete atempo no ho na sabi ebenya eye energy free bidia ne ko Facebook bonten obetima franya meche wo 0244 462158 0244 462158 no so na twetwe nkomo na ha na di dwumadi ni bezi hyene so wechena yesabe pim abra abo 7 to 8 pm no wa na esa ne ubehia na echena no ebeye butu menua wan hia bia ma wahwera de ko Facebook ntini eskuto yipebre ni hwemenim echena na yenso yemfa adekese emra wate na make a choice so how be an nimdie bi ana say ensem bi wo wadwuma opese o danedi ema amansate a number no screen so no o friend so a ebetimi adwetwe nkomo aha ana mdu besi e channel so search na isa bishi bium wonya mi nso bi mu a obenya me ye Esubontin TV ana say Esuba TV o YouTube bi de wo besia mama mo ne hwe ade hye peace bye bye.